Snimam, slobodno. I glava bude u kadru. Se sjećam da kad smo kretali u sekvencu nije bilo kamera ide, nego je bilo sretno. Našao se na teškoj muci. Počelo je ono što šturi jezik nepravedno i neprecizno zove ratom. Da je kamera bila snažnije oružje od jedne puške. Da smo mi napušteni i zaboravljeni od svih i da jednostavno nikad mogao si biti ubijen na bilo kojoj ulici, bilo gdje. Evo sad kad gledam ove snimke, taj strah proradi. U sred si rata, nemaš šta da izgubiš. Što ste malo razmišljati nekim filozofskim pogledima na svijet? Ludi emocije, zaista. Nešto je čudno bilo tada u to vrijeme koliko su bili popularni ovi derneci. Nešto su prkosili su rat. Daju neku povratnu energiju, snagu. Nalazim uputstva, neka životna u tom snimku. Koja je jako bila bitna nama u to vrijeme kao i danas.